WiKowos kulamalapke katkabeno osinoyeko bijiket vastameta ngan siaktiga vastamet katnoyingat Prue met Olim gat flatlena nesukasi vakuloke mullash kuloke longalanglum kuloke mawapaspas kuloke yesima akolla kata naksafienge katsikuin kashikat ke program singela dengan talamin wikat kashikat igadilakin gaslum den mogen galim akin siya ilus sa mga asinge, wayang akin siya na kayo, ilus sa mga kulansap Kahs In Kol. Dagron tegin ko, lasr lipan, ilus kewa sa mga kasr, fordi matanda lo sin sumusta ko na kakikasiya len, nakikasiya week. At lumalapam dal, kasr bigay ki program sigat Prue saksib kaya may kainin lem siya sa mitlang lash kat Prue. Amen. Amen. Kalau nak ngan gas lagi pel, sige nis pel sige na akolla kowos, in fact lang sige kat ke molash, lagat kan osun oyeko New Year's Eve, oyeko akamin sil tegin ko lumishalipan elo sindi elia ke telgas oyeko, ngayak fashi, na oro ngam gana pa WiKowos oyekon alam full LiveCast lasr pe recorded nagdesarm good Monday file ke sette akolla na ke sendri an ngai full angel taking ko nak fashigo lumisli lipan le me plan lalos na ke anusin nak fashi tasok tanga fusagin Monday ni ke sette oyeko na nas week ke Kidam ke Monday fastamit na ke Monday nege settean. Na tukun settean na kada ko kaliya. Kaya ko malap. May naks na ke Monday an December ngol 2024. Si vesingan fak mo tokoshay lan Messiah. Tokoshay lan Messiah. May read kashayangan ilash ke fwak singaul siye for singaul akos nagasingaul yan na may ritual kung nga nagkakalim kaya le son pa sum nga na fwak kelkal apocalypse el sham kun simusak le masama fatako si masun sikyak na may nalaksing yok na vinga kum indusik the context na ke for sapta singaw siyan mayugu kakit ko siya pang may nalaksing ilakalimile we akluwo si bay sikyak toko siya ilan ka at weyepe akkalemiyak fel na phone na nito. May nalaksi inge il natin connection sigo ipsike buklan fwak sa mga akkalemile mana upe force upelan fela sikyak na weyang be bel sing akkalemiyak like kolle na Kulo God akkalemiyak. Nang akong fin leksyon na loyang na ke may nalaksing kiten chicken non ko na ke force ko ilya bel missing katfin sukye may nalaksing yot na ke toko siya Messiah. Maingin ako plenty ak tari. Maingin ako ako tari. Nakatfinlikun pero usig den force ko. Sema usig ko katfin ngako vin so nage aship tolu ke man naksingan. Na ipsimit mga shamsham kunan. Naging avaklale
astupuven itkos, na luven ak itkos singen na asrappa be itkos ma ugitari, ko maon ko ugitari na sapta singal si for singal miraskan pan shamkin drop mo ak itkos singen. Ingen na il gasla, mo singal akale mi katangla, ko na ke point si mengel va mo. May ukuk in katang la for singal ako sa for singal itkosan. Ako fin namnas ulang la payapol na sa nag fwak yak sapta singal siya an for singal lakos riti for singal la may aksang akluo saflah masi aktoluo apkaran me. Na sam nag way pangan. Na forskan mi sa lubufen akitkos il ukje me ukuk natol etako aspasalla la pas tako ikosao me efak inge Lem God Christ mitlosan lalal palemi fel na fon God ile fel lem ma bat ma bat. Rappa singa il ukuki in mo akkalemia fella in bike leko in ako in long may akkalemia singa. Isa ma wusa me kumna fos singa ko singa ulit ko saan pa va mo ke po in akluo singa lang akfalati yak sa kola no nakos lela as elda longolakos nage elda longolakos kanila may mo singaluo el akolla shuf singaluo la Israel na singaluo si sayangan el akolla matamalut singaluo ka church lamaya mo pangan el talong laksing in a fel na fon na akolla in akflatye lem God min pangabel si ma wen masayet sa akflatye God. No nagifos ko ng gusto lakalamingan lang na mwet talong ula ko sa nakangakalimya. Siya finchon la, buta finchon la, lo siya madon God. Ilos fwak Ilos fwak na sin God. El faklim God kala na el siya osing omet me. Na ingin na, tawag, para puksing fakit na revelation on for single akos single ko na skalit ko singan el sam kun akfaletje yak el se kola na sama usela kom na ke ipsak tolungan pa for single al ko shan na ke single ya anina on ke kom fin riti Bible ko shay na ta shan lang but on felt that the aluna sum Arda na kaskasa may in belin malatlum ta tari. Na non kayak ilos ma line God. Na fasingal ya singa na pa ipsak point sakto nga jam ginan yok na nag temple na pa yese. Ingin na ano kaya akal mi kaya fasingal ya singan. Fasingal ya ilakal mi na temple lan ka at kasa ingin ay gekla. Tap lan gulayang. Lord God, diyak. Mamona ko sila charom palal, kainin mo in akademia ko na Lord God. Naging akong mo na naksing kat kalim ke kat kifas mo naging molok kumising kipeling ako maskeo. Kat kalim ke le kat fin tinalo na gaslan kat fin ikun na gaslan kat akademia. Nakatkapen we force kemalan felo. Gavulan felo, oilan felo, etako lusungkat le, dikikiden tilon ni kemalan kat paneng. Fallen ang ako min kalim kila, asiyepel. Mana kewa kalim yak, mana kewa kalim le, lemkat elbako liki ko na kewa. Mana kewa bash la faksefi, akfaletjel. Na maritz nga taga nakas pa kanya kum ke mga kumaskim singyo. Le mea kumaskian, flot nga gaslan ka, tsuk gaslan ka. Gaslan ka in kol kum ke en kumaskuyan. Yok na ke molin na lalfi nga maitse. Kum fin tiyash ke la lalfi, kum fin forla, kum fin patateli ki falok.
fwak dole lemil sana kung pele na kewa. May mga tram kaya nga esikyak. Masya wala pa ngeisik ka tapan makayapan na naramit kumrakon buipatle. Kung Finsrak tatil gimawan kat fwak. Fwak sukat sikyaw liyak. Kung Finsrak na ito siyak ta lemuchis ka lan elanilya na yung kumilan pamitlang o sila fordaliki oya sa parlament may nalaksing akil nila mga isikyak. Wengin may kantilokun ye faklan kat ka ako kulyaklan kat. Na ifing pangan na ako melo lang ako hindi tayo sumsukat. Pel na kewa. So insu akas magiging le pangay Tokosailan kat. Tokosailan Messiah. Aspel si mana kewa yakkele miyak. Masingam sana pa lenge isikyakan. Isikyak. Nge kat naganda isikyak. Na katina kaden sisingkyakin kat kaden diptajang kaden de kaprikati kemalan fela. We fell orek ma. Ta flia kun galam gele. Makadak fresh yagatin usik Florida singat ekat makefan. Kulo malab vita mo in gasho na kemandean. Akay ko kulo malab. Tuesday, December 2010, luwa daw sin long lakos. Si fesingan nage Tuesdayan. Fat mo siye inse sislaki kulo. Siye inse sislaki kulo. Na ano yung diyengan merit lako wanas ke Sam sapta ye fosse nage fossian. Na as ipluwo ke me isakto as iptolu ke merit singe ta shokta betliki ka fastamet nage akate ke ip tolungan kat sumlie glen flie kat sig context na ke sam so na go ke galam ga travel ke anan telegastan ko ma ke de sam sam la kat dalash sam so plomol no fon na as kainin chandra kainin ip na ke kainin sam as bukli me ko sheye ke bukla ke Samsung lang na phone na si Samsung lang ko mo ikang masimil David si Samsung il akademi unin kaksak il on ko il sangkulo il sangkulo unin sangkulo sa ko ba sama akademi Kolena nusuwos Kulo God. Mwet mas Samsung kat David. Kina akademi Kolena God. Ilosimo din ito pa yung kacsr. Kacsr ke may kewa God. Katang lamatan felpas pa. So nakat David il may unse. Nailay pa readers ke Sam ngayon ka na akilin. Akilin ka na non-nusuwos lan God. Na Sam ko ngayon may luti na sin may ito in diamond ko nila. In akalim ye kolalan God. Kimasi may kashalos ke belsom la. May pangikolan God. Longkalang lan God. Kolan God. Yok na los ma flia la lari fungi lalos in God. Samsung ng election in akademi wala lan God. Elwo pel na kewa na kewa ko na akademi loye pe suwas. Long kalang lalan manasin na kewa. Nang ako min election na loyang kiden Isam in sangak falet lash na sin kat yok na kimasa masikyak tari na nagemulan mwet. Sama usame kom na ke may naksila kuman ipsimet ngayon kung finliye Samsung na sipe nak falet eving ngakom som nage payapol
nada so kde lie fosse luosi kde laga ngafa kaksakin ko molem God keinsiak na fon ngafa fakek ki wala na kewa ko morela pange shipen akfalet sunina akkalemi useme kom nagipsiak luongan el akkalemi katangla kepelmeta mas makadil kasluske in dictionary akkel mir ngakom flot na ge bible nada so le katindi fos tolu singa lang met lokal los flok le ke flok le bel makom sikya kalmeyen faxing ngakom in dictionary na loeng na ge le met lokal nga basic hadis ka na mo los wang in le pangel long lang silan kat nga elos ash kade sisik na mo los luxury na wang in le na menga ko me fak kisen long na ke long lang le na lang kat for so na ke for sa ko silang kom si was a pay in the non-colom pangakkelmien factualen met David ikke med den lyksina kalem gesuos landgard the non-col landgard a line med bacon on a give us the makers sigan akkelmien na argument flok na ge ipsak lungen loin ge forsak ongossingen forsak ongossingen lang mit lokal las verwengen le ma bad da kosta si los die sifil samiak shike si mama akum kan lang na yok na ge pharaoh sima suginu ni Israel gebellal Moses Kadil sakayla ilwangan na fon na met na kewa taka line ka to para ma katler na si sema useme kom na ge ipsak dolungan lela ke non ko saflah ipsafla singan elaske fos ikkostage fos sian na ona ke akkalemian le fos ikkostage fos ela ta shokta lemkat el tokosama bad elaki etronlal katin lanage men naksike mande ke fak accept skal si fos skal me koskan tana sikimutko Masima i fasikyak fakyak så nasikyak og David elsimus mange tari ke fwak 1000 somla shike na motko el champion throne si mga champion game mande angal na bange malan gadam ako vin katvartam det for salgosingen mi fela ke nusuwos non go fela ke non go nusuwos fos singen papangan fos kaya pa sa gadin niyan mo na sin mwet akolla niyan wukle in bedupe na pangan ulela silan kat pak ako vin lang ge ulela ge non ge saflah fos ikkostage fos singen na kingakum is mo na naksinga katchike den gigat read di samsapta fos sinage fos samsapta fos sinage fos an me kalme na sikum kingakum uskiden nanak ina lenta na samsuko inge il akkay metlalal fungiya yok na inisa merkvalet je wolalan gat na sis katin loing na ke molars na ke kasru pas simalem kat ilesen na sis padan kat ina na pekiden ita in kacsr kanal if inne as ma fos sicknesses mayin
Gyda'n liksina galim gele siebel e galim. Le God, lem God. Il God gina kewa. Baga siam gemande angan. Lem God e galim le il God gina kewa. Eda fa wangin siya kan lainol. Saflah man kewa. Lem God pa katang laman kewa. Naifin pangay pang end results ngay. Ifang akum di loan na ke. At ifot lela malan fellow in kol. At ifot lela kaslan may da in parakam da ni just kinin mo benara shape. Samsung last telling il da kain akas magin yekat ke mama katash ke. Yok na ke ngan use si fesel akum ngan inchipe akas magin yakum siye in se la ke Kulo. Stevil ke liksonina ka akalembi met na kawain ita pang kowos pang kacsr makoli ki na kewa. Ngakum us may nanakasing inakas makinila kat ke week. Yo nagishow na ke yes asa saying vlog lang na foto me. Asino nila tamang na kewa. Kalme pa ile work mo pele in fast lang mit paspas. Nang akong fintiem tayo gaslan kat finti akas makinye kat gaslan kat. Nakat kape na lela. May short may dako fungul kat nga. Akolla sinkat kaya akan nusuwos yo inge lada lang kat in WiKowos in karangin kat accept ki yes in so ke yes asa singa ya. Tabangan Tuesday Kulo. Gal Happy New Year nusuwos kewa Kulo uniste January met 2000 makers yena sa se Paing. Si fese na kaya sa inge pa siye may kaife na sinkat ke longkalang. Siye may kaife na sinkat ke longkalang. Nang ako katafa man naman naks ke Tuesday kachanash ke samsap ta yean inge na kadash ke fos singal na ke fos longulan. Nakite liye context ke may na naks ngayon. And ipsinge for single na ke for slong and in chamcham gun may ungaye na sinilos sa makuluk na ke langoy na sinilos sa sang sinkat. Shishimot ko ipluosan, shredding ipluosan. Convince shredding ipluosan na ke ilos mo makuluk leo na ilos mo sukat leo. Ilos mo maglug ungay patat na fellows. Sakta ilos mo ito yung sang sinkat langay patat na fellows. Samsung ilakal imile ilos sukat ilos ita fa konaek lango de lango magayfan na mislebe. Elem kat chikilain na gamay. Elem kat ilay fa tiye mon gana losle. Simo siya sa gamit bang na yok si Paing. Kaya akolla Kulo God nusuwos Lun God kinanon ko lang si Fena. Ako liksya lang na ke may nalaksing luti kita galim kelet karangin yak Lun God ipatat na sinilos sa mas kapasla. Na samsa ko ngayon kaya akas makinyamit lalal fung ikaw sa my reading and nito na sukalit bel na kewa ito in na sikat may in pa genik sigo oye si may silango ko si ko na sinimit lalal fung iyo ilkipen galim na lalal fung i may lalal fung may na nito lalal fung iyo na non-Kulo God may non-Kulo God nusuwos bel na kewa Finsrak lile pela fos, Finsrak lile oye se luma sikyak, le wangin Finsrak ke la lali fungi. Kulo God, nusuwos pel na kewa. Sema usame kup na ke ipsemet ngan eva mo suk lang yak
ke Kulo Lun God. Tuklange ke Kulo Lun God. Merit gasher en aske for single for single luan dingen nu se Bible na so. Agum lun nige for single is going lem God se itekum elefal na fungikum. Komt die sista katena met se te kan na your fwak Lun God. Pangaske moet lem God itekum. Fasigal siya. Ya kunin kacsr na sin lem God sa mata lem insayan. Fagin na sin baton. Fel na kewa may lela. Pangan kasan isam sa kungan. Fasigal duwala. God isama los siya kayok. El dia man kalos siya los siya. Man kalatong lalos siya. El kailos siya ro kuluk na selos. Sige. Non kaipsingan il kailos sa mga kulot na sin may tlal. May kulukat lakay. Na sa magum ipsiak luungan pa bako din Lun God ash in na non ko. Mercy meets justice. Bako din Lun God ash na non ko lal. May richlak manas ke for single toluan. Olem God bako din na sikliya may kayok sa met lokalok ilus olos orona sik. Lem God mo diya nalikimisa. Tang afa tuye matan met Jerusalem. For single tafwelah for single toluan. Ang fwak na silos mana kayo ang afakaksikin nga fa arla na ingan mayin kumuliala na mwet pegelo si fe na pakana lalos na masika pakanga kumin loyang nagyola tikala ba ilos si fe na pakana pagano si el metaphor sa pangan ilos din na pakana pagano si fe na may ilos ro ang gisipin Kulo Lun God le melos ro ang din ay ilos si fe na ilos si enmo ilos si misa pakal for single me gostingan na for single one gostingan il our lem God si fe na akalim yel na selos kinanon ko si waslan mit kuluk elos shame lakir makuluk Lun Paulos mit kuluk shame la lang na for single one gostingan mit kuluk elos shame la kiorik makuluk Lun Paulos si fe na le melos rongan tila ilya mini wengin faku malos ron mawengin sipe pangan mala mamad kulukor wengin sipe pasap so kaya kila mila di kumilya malos ron ay casting a smoke screen na pangan weng mayorela line na gimritingan as ip katutag ipsak tolungan ang isam kilang yak Lun God for singaw likos na nagilongolan. Kung hindi for singaw, mise pa saflah yan may kuluk. Mise pa saflah yan may kuluk. Mon ko ipsingan, mise pa saflah yan or malan may kuluk. Wenin masaya, mise. Aw, kilos na kayo sa ngay taligikat. May kuluk ko ba ilos sa mga taligikat? Nang ako masyagipsingan. Lola sin kate, kasi nga ako minkan sokol. Kailangan ito yung lalay fong igel. For single WiKowos, kailangan mwet, no? At yung malkin niya klanitok. Kalban faksin ang Samsung na kilimila. Kus mga kilimila, no? Lowo sa sin kat. Kate long broy. Kate the one WiKowos na. Usa me gom kidan show na ke kapud men na aksingan fasingal ya na ke longo lang fashion lem got nik met lela katena met in ko digin na non ko long onan ma gasin ma gasin akolla sin mas sam ko tai los or the los hanging Leibgat lang, Samsung lang, rota lusin sa hangin. Naging akong loy naging may nanakisi ngayon.
kat riti ipsak lo ke sam sapta ye singen kat loeng na ke kat riti kat namak na mea kalme na sikko ke kat is ke usfaka we kat ke mol lalfung in lasha Sam sa ko ngay ko mananaksing il akay mit Christian in sukat lalfung ikat mayin mol lelang ko ipatat na fellow sa masukat Sam sa ko ngay kiyaklas pakinya mit lalfung ina kayo ilosin kyalan leme ko mas Kevin Felsing foslan vela tina ilya Sukat, kadle tamana kewa, kat pai kashukum, kat pai genek. Na met lalvung iya, makunesh kiten sukat, suk misle, suk in sewu, kat connect you in kat makayfan na. Kat finti na pada kat kagya, molan mit kulo kalo sa misa, pangan masikala siya. Padros tayo los sa ma sukat, kat le kalos, kat le lielos siya. Finsrak, samsugun buya komge yasase sikatashke nge lomalap ke nga wakal WiKowos matlos ke belse nge akay ko lomalap. Okay, Thursday, January len luwo 2025. Si feselash nge pa toko siya mul mabat koflali yak. Na may ritlak ko maan ashke siet mode sapta se fossingaw luwo nagisingaw dit kosan asip toli mga kumisamsam gun. So tamitigay first na medan an establish context later luwo lalpol na sil tamode siet tamode luwo tamode na wayang Titus later tulungan ba ilos lamay mapangan pastoral letters, ko epistles. Samramin basta luti tafwelah mitluong Paul walang Titus. Sakto tamo de walang Titus. Manako tikal wa in use faxing de man fisek. The manako sinito. Ash mit fak mo line mo de Paul bas mosla leda sing mit say bas mosla. So tabag de tila ke man nga fat na kumingkalim kela ash sham mo. Ash sham in fat mo de Paul bas mosla na shokto. Paul na da pugonyo onyo nga siya pang maufil lalfung ilashke. Le memo ita fako Milos fakat na shokta lalfung ilashakat flie lalfung ikimang mayin belti magasing el canon of scripture. Ki belti ma akno yaki Bible ashmati ngol masulain ma akfashila. Lalfung makadil neklos lagi ngon madal pa nang kilos akia Bible ra pukon ngon gosh natas kumsingin Gulan singat ke le memory da fam singe kita full losin cham. Shokta men naksilak kum nga ona ki nga fa si versi nga mo toko sha mol ma bat ekoflaliek. Toko sha mol ma bat ekoflaliek sieto mo de sapta se fossinga ulo na gesinga dit koshan. Na nga kume Fast damit na ke ipsimet ngan ipsimet ke menaksilak kum nga if nga kan sum na ke bagotin lan kat na ke mol mata lal pol kung vinli kos finli sum silal pol nga tanay sham kun yok na ke mol mata lal ke masima lela na ke mol like kung vinli may nanaksing pol akolla na mol mata lal sa el pasi mga kosye church the kosye akademia grade ashpa maglu el akkosa ngan el esebe mulan met dahil palakin lay fototo le ki or makuluk ngan nakilongklang lan kat na sil panang ilkoin aske kulansap singe kishpin lame Jesus Christ
Kismin lem Jesus Christ panangil coin we a small ekin met kulansap Lun God. Ekin kulansap no doof singe. May nanaksing was na sikum kadan non ko ke Akfasien tafwelah en gaslan gat yok supeien gidan ngetla liye en katakawe me na ke molar gidan galem gede pange saflah fututulan mwet na ke kulansap simin kadil madal alle askalena saflah nagagawin inasya kulansap singa shokta pa spin leda singe sumsal po ng dictionary na gashat kitin loeng na kitin sangkulo sin kat kilong kaleng simuel il gesla in asien na kewa in fall na sin na kewa oy petik long kaleng sin mga fan na ke Kuh Lun God madal ki kulansap singa parang masipoli kilo sin dictionary na galim kaya. Ano kaya nga kumis so nage ipsimet ngan el pafos singaw luwo nage singaw toluan singaw kumkain read el akademia nga sanggulo sin Christ Jesus lem lasya akaya keorek malok sham sila boy nga ilken akayal tumodi lang kumdi Feeling awat nga tafay ko trakta nga siya ma saflah foto le na ba fosingal lu fosingal to yung chicken in akademia nga feeling siya ma sa fakas kuluke elbelmeta siya sa akuluke kalye yorek malal sa shokta bako to yung Lun God na sik para ika nasya kulansap singa pa fos singa luwo naging singa ultoli para na ipsim med fat mabako to yung Lun God ke mol matalal pol nang ako may Lun nag-iipsiak luwo ngan yoklan along kalang lela yoklan along kalang lela pa fos singa lagos singa fos singa limegos nga ako may sumili daging fos singa lagos pa ite nga lang lem lash sila kelim yung galang yoklen alal nasik il ese nasik lalal fung long se sema lash ke kapasyang yurin lem Jesus Christ kung hindi factual po ngayon kin liksyon na galim si tumotilan galim gele pode si na wala masa fall foto lagi mapes shock the long collection got ngay ilcoin akwoy la wala na siya makuluk sa may lorela Paul si fena fa mo ilala sa fala na ke kulansap siya kung hindi fos singalon ko siya lang na shock ta ke Paing Inge Kunokon bakotin na sikil inakalim yung lapan matayang Lun Christ na sik na kumdi faksal po yung na ke oye may lorela in kalye mwet lalali fung ilos panglos in beza ta way na podil sikilan ka na sa min podil pangon na mo pahisil pangon na mo oye akfasyon paye bagan mafala na akfasyon kat kalim ke na Damascus le lem Christ il sonol polwe il sikyang na sila na dictionary na akolla mana kewa pangakalmen abundant grace and salvation sumanya ke fos singalakos na ke fos singal limegos yan sema usila kum na ke saflah singan mol sa ke wala na Lun God mol sa ke wala Lun God pa fosingan ko fosingalit ko singan everything akong gawin usip Bible na siya katum ready fosingan Lun God lang na siya Paing Inge Kunokon bako to na sik ilakaw nilapan matayang Lun Christ na sik na fosingalit ko singan Paing Inge nasinto ko siya sa
mål med bat så de er mise så kuflerne en leg kom de der for single ikke så bare en fosse må sifæsing i det ja na king akum long faxilal bolinga yok den har kulansap singe bol sifæna i fakle il så falle el siemit ma rela mana kuluk el kalye ma kulansap plan kat ka finne gospel singe sukla el passiemit ma sukin na auslangan naging ako mispen lak singe simsilal bol na silto mo dinga me kalme na sikko may nanak saying ko in kasru matlalal fung yung galim gila ito fa wangen siya makuduk makan kapriyaki may na kewa ko makuduk lalos lemea elos wala kulukan long kalenglan ka long si yoklalan kat ke shan lim Jesus Christ sorla Finsrak sin Calvary ilkoin lela oena siya makuduk kusliye fi para siyang yoleng mato Oleng matter shan ko shong il afin ye magavan na makduklan med Israel. Kesipesing an il afye fi afin ye magavan na parang ye na kayo lo silang tako na ki tabernacle singan in masiyak yak na manasin mo kan na manasin ki makduklalo san na ke lusen ye sepe. Na shanlim Jesus Christ ate sipe nang kis enmuki lamp ko ngayon siya ko masuror lamang sang afin niya makuluktalos kan pa akpay aklagyauleng sa sige win natin kadal na kami siya suror la Finsrak sin Calvary siya sin elte afin niya makuluktan may ito eliksyonin na lela kasing sila na pluck it out Ingen ang mon kinyak lang na may fakle mon kinyak from east to west ko Samuel Jamkin il utyak lang lal enti mo lalimit kimea o parang makuluklan mo daw utyak lang le me ko maske an ko finmut ko manakulukse pamrela ko maske manakulukse lalfungi pole kita galam kele wengin si may ko fan na siya Ash mas my go like guessing a blaspheming of the Holy Spirit. So the siya naman nakpanda naging makulukla siya kaya galim gila wengin ito fa wengin siya my go like na sige sayen kasko utos kaya siya naman masing kisipa na bel Finsrak mo yung kasru ko siyang bakit may naksilakum na kitastoan kulamalap akay ko may Happy New Year na siya kulamalap Okay, Friday, January lentolu, 2000 limekos. Si Fesingan, nag-Friday an, pa mol ke lalalifungi. Namaritlag ko man aske siya mode saptaon kos, fasinga ul siya nag-iskaulon kosan. Aspek shanik nag-iip ako, ip tolu beke mamenak singa Tässä liiket fast mycket näkade kide sapta saflah leda semetlal polna siltä muotia pange mina naksinge läkkele miele pol el kaefengin fatnasin my spiritual sons pange el tafel to mode ilan molkun kom det Finland na el fakun ngon pa wala naging tumodalan molgun mol nusuwos matal ilan aslalal fung inil long se mateng fwak pep oye inge elfin molgun kasr ilan dia patatyang nakimeshof lan fela elfin molgun na kasr pe nakimolun lalal fung ilal Weng kulansap lal na sin Jesus Christ. May nanaksing may dutusing chikin luksyon na akatay kayo point out kapag emphasis yok shubayan intentionality kung actively pursuing virtues. Kaya kung nauskin na nakuluman na phone na kumin matake, kumin fash, kumin ukwe. Oyelan God.
Oil and lim Jesus Christ. Kan in pangan masima the center of your life. Sige mood ko le kat fin may na akfal na ganete na diksyon non na kat Finsrak ko yes na fon na in pang supe pang oye pang kena nagyakwa siya gasan ka na kat papodel ke tumodi le diksyon na loyang na kengan. May masyok siya pa mamulin ngon. Min ngon pa sang galim. Sa may use me kum na ke ipsemet ngan suk mol ko oye wo fosingaw siye nage fosingaw luan kum di fosingaw siye el ridia nga kum tumodi kum maitlan ka na kumin sen kin kum liki maingin na kewa na bay akalimye akolla ngayon nusuwos was matal lalal fong na fosingaw luan kuminsan ko yung kasr slan lalal fong i sukye komol mabat sa kumbangon yak na ke kum ta palayik in fwak lalal fong ilomye madan may law pas kum di el podel samtramin akkayal tumodi ke malas ke ngayon ilan lalal fong ile Kahs may dagan na siya len tu na karan fat na mit nage fakalik lang God mit na ko nito ilakal mit ay podi ito dahil aspalay kinel siya may usame kum nag-iipsak luungan in karangan ang masaplan kat hindi fo singaw toluan lang ay yematon kat the esang mol na kewa na kewa yemadon Christ set up palike in fwak may lalal fong yemadal Pontius Pilate kasap na sum takom di in for singalakos ka na kumin liang mga sapkin na sum liang message sapkin nga masaplan God to inestes molom Wangin matom nakilain si Christ, lem Jesus Christ, lem lasl sigme. Na may factual pol nga ilsigelan akkayel tumodi na nakimay laskengan. Nakilan karanganang. Karel preserved the commandment. Ilan liyeng po ilsang ko na sil tumodi ilan kil karangan masaplan ka ko akwak kulaklan ka ilan titon la ke oyelal si fena ilan tu na ko mayen kil sam kin takak dolan lem floklan lem ka na siya mga kumbem singe kat asya kat sam kin loy na ke akwak kulaklan ka pa mas mayok supe siya makolya kolgata nag-iipsak tulungan pa akalim mi kolalan ka pa fos singaw limekos nag-singaw lon kosan na kung fingaw siya bawal na siya kumilila fos singaw la sikme lal fa tako kipel fal sa masisnya kisin God sa faling kaksakin yak wangen silem siya. Toko siya. Nangan sak mga sinagi. Fukan ke fwak yak sapta singaw siya singal megos ke manlak siya mande. Nilsipe kalbo ni fwak singan da asyebel. Fela na fond na itali sa lem ka. Siya toko siya na kewan. Nakakat fasta ilmata in galim sa mwet utyak in ngedat na ke. Bela aska wala na ye mwet at ikat liya. So na asmat liyel wangin pe mwet fwak in liyel. Lela mweta inakfalat yel ito le kolal on mabat amen. Na Kahs In Kol al pol nasil tumoti pa ngayon nakayel ke may lasken.
in akkail ke ilan ito le kowos ke kapasyang na sinlemba wangin ko saya wangin masaya ko floto na ke gat ismen nakse gat long gat readis saptawan ko skela sibital to mutingan na men nakse kisik siya ka na me kalme na ses men nakse lakkale mi met la lalfung in loen Lyksene lang na ke molin ngon lalo san sema akkele mi mol wo kelem Jesus Christ. Isam na ke kalde saptal mi for so long lo la ke fakulon ngon ba me palong si. Dan vinlie elakte le mekal men long si sigan pa kaba sigan pa in lemfe. Na yok na oilan le me ke fakulon ngon kaslos. Yok na ke may lusong den grak force may ko walker met lalfung iya molan ngon ba pay kasalosin akayalos kilalfung ilalo saan yok na losin ito in do na ko akos ako Lun God na kaya 3 di ka cham kut mga masi yok spel ako minesla pa lalfung ilasho ay kalim ke yes me yes la dalikil to ka 3 pa lo ka Prue na sin God may kat finusung ye Lun God na in God mo la so pelsi may madan God ang ngon madali ta ka naikat le nang pelsi ngon madala so ngon madali ta cash kat usip mamayang na in siyang mitkum ramasingan may init na wo fast na leo may kung fast na siya ngati kung may kung may siskatama na casual ngon ma katil Finsrak the molan may sipayak kalimilel akolla len ace casual singan na Finsrak mo yung kalim pangan mo naksalakum na gefred yan Kulo malam han siya kalwini Happy New Year na siwas kewa Kulo malam. Okay, sette. Generally nakos, lodaus no lumekos. Sifesilasken pa, filang konkin sifena. May nakaskan aske Sam, katflaske buklal Sam, singaul fos senaken singaul siyan. Anu se slide singan. Sam singaul fos senaken singaul siyan. Bedligi investment na nagadakalem ya and use context ke Sam going ke Sam singaul singaul siengan much Sam going ke akalem ye palala ke lem God onalen lem God den wagon lakay ke yo na ke ben mal mata in mau ko il soon non ko sa mga nusuwos yok na kipel sa mga plugin may da line o may da te aloyang na sil il plugin na oya na upe na samso ko yung ilakalim ye bangin gasho kisipin orek ma nusuwos lan may da na parang may sumasbiskil siyakle ifoko o na katlen wangin ifoko katlen lela may kuluk ko oya kuluk in fact na may ona yung katlen din na loang na ke casual na sin mwet la ona kat luto la ke samya ko marit ke mante negef Friday na may nalakse nga ito ka na si kumgidan loing yok na ke yok sibayan mateng yok na naginan Lun God pel si may sikya ngan min kidan galim ke sabso ko ilusa sa skin si galim ke lem God illiye illong le akfashi na non God fall nakipella ito pug Prue med the fall nag akolla nag long sila kaya may tayo flight
Sagt das Samsung als gelen akkei mit der Live-Fungie. Inti tui. In siak, in bangasin gat siak gasho. Bitte lapsing agi solake when an aksing ba. Finne gat palamo, ona kat le wang. Gden ito na paye le lem kat long my siak bel na kewa. My sikya, my akfasya, my imawuma kayo fan na. Kada pala naklash may ito na luxury na usung niya kike mapay masuwos kat ukay na naklash kenalash ka our own feelings main pakin ma katin akfasyan. Sema useme gumna ki man nakse ngayon ipsemet ngayon if nga kayo Som na ke ipsemet ngan el fa mo akkalem ye mau besikyak na eving akum stokala ke me read lash ngan som ne ke sam singa ulan for se na ke singa ul si sam singa ul posel ke singa ul si na ana ko slinge konvilie ipsemet ngan ba Fos akkalemi masikyak. Akkalemi masikyak pa fos sinage fos toluan. Namsun nage samsinga ulilang fos wila olem gat ifo. Kumputa lesle. Ifo kum wukun kum na liki kod in pel na upenasesh. May kulukilos fulenga keokie may tsakashop. Shuokolo ke may koship may los sifena lela. May kuluk los fileng long se kuluk lalo saan. May drap ko los fakas insay pleasure. Fosige was dolu singan il sargun na ki in akkalemye masikyak. Me sikyak ngay kum li uslor na ki kasake isam sa kungan. Le iltina ukan la te kalme pa il Samsung il sum tumin akluk yakat Samsung il listrina okaela na naklalan muyen kumni evi pa na ke Prue to e fogo kat Prue may da in long Sige mot ko, mayin, pelsa makat na tapu, kata na, may tayo le, Prue singan, di may singan lela, Prue singan mataka yurin kat me, pa, kat pa tapu nga. Napakasaso nga, may, Samsung nga, fakin fakulu kat, lang, panganak lang, amot ko magaling, ano ko yung wang. Yokshibe nga kumin, lang na kimi, katabela, may tayo, Futulen naklalo san kismini los ki makin si kismini na yok lalo so ona in katlen wang na ba sipen Samsung nakkalemye masikya kan tikal me ba kadel de long akkalemye masikya ngayon ta ito in matayeng ito in tapan Sema usila kum na kiipsiak doon le lang saflah o tiye tapan kat. Na kung vidli fos akos na fos itkos singan. Luxury na onan use oye sina ke point singa ke or lang le saflah o tiye tapan kat. Ifo may kung vidli fos akos singan. El sagun le man saflah ta kung may Kulo ko los tiye tapan kat. Ilus bangun na may tafa wangin kayak ta kanay. Ilus bangun na mo ilus tiye na nakat. Makin saflah. In saflah ilus nikun in tapan kat. O ilus fast na mit ke may ilus ito. May ilus palakin na. Kung bili fos fingakan yung fos limay ko siya lang. May Kulo ilus wo oye mana kewa. Kumdi kasasilan Samsung pa nga. Ilus tiya ko in kalim kinanon kolon ka at ilus iseshin kashay.
Metlokalos lalos. Ilus sifena non ko in cielos mo ko God fatie sun for sit gosh. Katve sun kulugoye katfatie mata inongaye. Pange nanaklan met saflah da ko met kulugoy. Ilus still mut kumo ilus tein nakat. Ilus horon na malus longsen ilus lalfung isil sifena mo ilus fatie sun elia. Dan vill få sitt köra långa samsam lalos an sista gas in selling a gas kikiep gas axen hilos in fact gas kuluk masangayak. Dan vill långa bange kasalan med beddingeo. Jag gjorde något ilus man inte kan ilus man det sang sin god. Ilus oro oil samsam lalos an ke vill news media ka finne mama si ke news ang meta upele mo to tien kiki plan meta finne met live met Christian se na upele tram nusuwos kan na pakasan kasake sa ko no kisen se ke le fwak onan parang mga dio onan parang masikya kan na usel kum nag-iipsak tulungan Prue line met kuluk. Prue line met kuluk was alkoos na ke singaw siyan. Ilanga. Ilos wuk in sinisisug. Sano inak. Ak museye met wangin maeta. Ilos kasuki met manas. Tapos yan. Ilos wuk lalos na lion no kung vinridi kung liye kasana ke oyen met kulungan salmis ko ang likshin hakem foi ilos kukuya ka wangin makubrona silos ilos line manakawa masap lumakia foi na wangin makumarakat na ba kasalan siyam sa ko ngayon inakalemye Akolla makat pala na sinka. At kaya makatil ni kun. Kat tiye fak makatla na ro. Kat akolla yung nanaklas na sinka. Nanaksuwas las. Pata ko in mo in siyas. Kat kumli ka tabela mat Christian ay ilosim ko yung samsam to. Ay mahana kewa. Woli na wo. Wangin makalukim. To be positive, wangin makalukim. Mayin kumli ifin bange ngam dange kasi vebe na meron lasha kat kaiti na perfect pospel nga lang kain pospel nga itinsi sila pospel makat kat malat na never tell anybody that meron lasha perfect tasok to kat meron fashion niya tolong luwo tolong le il perfect quality na longgalang ka we ilosima sokol na facts ngayon pa nakikita siya na singkata kadendik siya na kalim yung mama anin na naklas I mean kung di Rabella Belgicat fact la marke alos. Kederin si fena aklenek. Le mesigat fact nan. Kasabella nakla siya yan na ke inci fes, maar dan inci es. Keder ko flag alem ke. Dike na Belzima kat fact la ke alos. Tama keder fakin galemek. Жиге мод кумасе ifin bange kumara study selom na naklo na an gains film gum non galamangan gum plan lamangan ne belsi kumadak saklan na ko pula kum sa ko na ekle pay masingan tafung le fact isik pay tafung le isik bange malas meta oro Samsung ngayon mo, fakkalay miya mahubasik na suman. Fak na singkatin na luman. Mes kun tukun, tika ba katil na kun. Hila ta tari ta, kum fin fak na si Feben, kum may connect na sap, kum siya na matafong lehan. Pos na pel mga siya resolve issues na
nga siya sin mwet, nga kalawin ng mga fakal nga sa konak lapangan dope na kaya. Di ba naglagay samsugungan. Namnas, may lela mo kumin fwak makatlan nyo. When mga po fwak katlan nyo, katlan na mga kewa. Kat verbalize it, kisan siya na katkan lo. Min katlan ita tari. Sa samsugun mo kumin fwak lang. Naging ako is loy nage samsugun. Ngayon showing in kali le ako min non ko le na mea kalmeya na sigkum. Sam singaw for sirge singaw. May nanak singaw il akale mi yok na sin ilos sa masuk. Le ifo ko na katilen dieta puk broilage. Yok na nakipel makatlikse na kat ina na kasha lalo na yung katlan wangin. Mayutut singaw ta ko in akolla le paye askait na nakngan. Kat may ita, pangan na nakla siya. Ilik siya, lem to like na, pangan na nakla siya, may ita na nakakan, may ita kasin siya kikat. So kat tinalain kat sukle me, kat nakin may, kat ang lem kat, ngayon na ko, before na kun wangin. May ita kasin siya kle, ifo na katlan ngay talikiyin na lash, ifo kat ano yung katilan dialong kat. Samsa ko ito ko inaakes mo kinye ko, akaya ko. Kita dictionary na kalim kaya kat ina ito. Lem kat long may siya klasyo. Kat ina na pagkitin mol kun fakulon ngon pa me. Paintapangan na mateng. Mayin toplan ka, ito ko, kitipel nga kum kitipel makat Finsrak na kaya. Ito ko kipel makat lela liya mo fall in sikyak. Kinita ka niya, dong lash ka, may lash, kati long. Kati na tapuk, fall na kipel lal. Kasing kasha lok, nagbitig nga kalya na kaya, settean, inakaya ko. Akaya ko matwiyash, akaya ko mit falayak. Leme ko maskal, finna upe Prue siyaksikan. Kulansap, ke aslosan, pangan nakade na ke sette. Kulansap. Okay, kal Happy New Year na suwas kewa, pangan kunokon last ke week ngayon. Isam got in ke Prue losan. Prue ke Kahs In Kol, Kuh Lun God. Keden mo fast na met ke kulansap singe may fax si mga ngatin akfasimetiki kapag ke program pa ngagakal mi Rina Levi tamdel Rina ulan nemina kan ingen I was pa fuska kin Kahs In Kol group and even kum ko in gasho namnas kowos sonuloske Rina Levi walang namina ilos pag karin akadege kay siye lenge kay siye week. Na Kenya dito na Prue classmates sila ng elpa casualos pe in karin mamasikya ke Kahs In Kol grupan. Na ba may faxingan katuloy ka dito malam sigal biya ka 3 Prue. Live got flat na. Kulansap kimana kewa. Kulakelang kalang lum, kulake mabubasakit pulakin. Kailangan ko actually ke program singe sik ke kasru pun we feel sasya ke yoki na get the kali yes 2024 you try like yes I said 2025 we got ke kasru. Kulakelang kimana go bam dal kat Prue flip my boom life in la kumkat kulo we got. Kat check my going to follow subscribe kat Prue. Amen.